мої дорогі сябры. Распачынаем чарговы эфір з вами. Далучайцеся. Сёння, як заўсёды, шмат карыснай інфармацыі, добрага настрою, пазітыву і сонейка. Таму усім машу віртуальна, хто да нас далучыўся. Саша, Рыта, Вольга, вітаю. Пачакаем яшчэ, хто да нас далучыцца. Сёння будем с вами займацца, будем слухаць, будем разважаць, все як звычайна, заспяём наши з вами любимыя песні. Таму чакаем яшчэ, хто з намі сёння будзе. Весна до нас далучылася, машу віртуальна. Давайте нас будзе больш, давайте нам будзе весялей, давайте далучацца. Усіх буду рада бачыць сёння. Добра. Сёння мы з вами паразважаем, падумаем, паспяваем, нешта паўторым. Не забывайте весці наши з вами шытачкі з хуткамовачкамі. Вось сёння у нас шмат народу. Дзякуй усім, хто далучыўся. Нам будзе весялей. І ў дадзеных абставінах мы ўсё ж таки разам з вами, хоць і віртуальна. Што ж, давайте будем распачынаць. Распачынаць будем, як звычайна, з рубрыкі «Дышы са мной». Нашай з вами рубрыкі, якая не толькі падрыхтоўвае наш галасавы апарат да спеваў, але яшчэ з'яўляецца прафілактыкай вірусных захворванняў. Машу усім, хто да нас далучыўся. Не сыходзьце, будьце з намі. Што ж, і давайте мы распачнем. Зробім з вами глыбокі ўдох у жывотик, каб запрацавала наша дыяфрагма. Не забывайте кантраляваць гэты працэс. Добра. Вы готовыя? Саша піша, вы готовыя з Рытай і з Вольгай. Што ж, добра, давайте. Давайте працягваць далей. Мы з вами падышым з паваротамі галавы. Сёння я буду вам паказваць накірунак. Гэта рабіце за мной зеркальна. У мяне будзе права, у вас лева. У мяне лева, у вас права, вверх і низ. Калі будем з вами ўдыхаць праз нос, выдыхаць праз рот. Тэмп наш будем не ускараць, будем рабіць так, як і я. Паехалі. І трошечки хутчэй. Паехалі. Добра. У каго закружылася голова або застрыкатала ў носе, памасіруем з вами наши вісочки. Панажимаем на мізінчики. І яшчэ раз вісочки наши добра панаціскаем. Наши мізінчики. Добра, малайчынкі. І давайте з вами зробім практыкаванне, якое ўжо некалькі заняткаў не паўтаралі. Давайте сёння паўтарым. Яно называецца даборы. Будем з вами качаць паветра, потым выдыхаць, рабіць рэзкі ўдох, нібы мы спужаліся, і браць у руки шарик по размеру нашага жывотика з вами. Што ж, паехалі. Качаем паветра. Выдохнули. Удох, нібы спужаліся.
Здуваємо. Добре. Наше резервне дихання ми не використовуємо. До апошнього вдиха робити не потрібно. Все робимо, як вам зручно, як ви себе відчуваєте, контролюйте своє состояние. Что ж, давайте ще повторимо, качаємо повітря, працює наша діафрагма. Видох. Удох, не безпужалися. Здуваємо. Добре, малайчинки. У кого закружилася голова, так само я ще разочек помасируем наші вісочки. Понажимаємо на наші мізинчики і зробимо з вами зброс. Удох глибокий у животик і видох. Удох. Видох. Удох. І видох. Добре. І ми з вами повидихаємо. Зараз ніби вожики. Давайте, як минулий раз ми робили з вами. Працює так само наша діафрагма. Добре. Ніби собачки. Видох. Удох. Видох. Удох. Видох. Добре. І зробимо з вами невеличку артикуляційну розмінку. Давайте з вами повторимо всю эту справу, тому що нам потрібно до співу підрихтувати наш з вами апарат. Что ж, давайте з вами зробимо практикування, почистимо наші зуби, проведемо по верхніх зубах язичком нашим. Унутри верхніх. По нижніх зубках. Унутри нижніх. Добре, покусаємо наш язичок. Добре. Молодчинки. Покусаємо нашу щочку одну. Другую. Добре, молодчинки. І зробимо ще одне практикування, яке називається, давайте сьогодні з вами зробимо практикування. Зараз. Давайте зробимо, що ж нам зробити сьогодні. Давайте зробимо практикування трубочка. Робіть так, як я, повторяйте за мною. А зараз трубочка усмішка. Добре, і практикування укол. По 2 рази. Добре. І зробимо з вами зброс.
Добре, молодчинки. Что ж, переходим с вами до рубрики «Заспевайка». Поехали на наш экран. Будем вспоминать одну распевочку, якую мы з вами уже вучили ранее. Але треба яе нам паўтарыць. Что ж, давайте вспоминать, что ж там было. Але перед тым, як спяваць, давайте з вами заспяваем закрытым ртом. Во рту у нас будзе купалок. Усё круглае. І будем з вами спяваць. Поехали. Вось такое ўсё у нас кругленькое. Я вас таксама люблю. Вось, таму давайте спяваць. Будем добрымі дзяўчынкамі. Сёння хлопчыкі до нас не долучыліся, таму будем добрымі дзяўчынкамі, будем старацца і спяваць прыгожа. Каб быць прыгожымі і быць з добрым голасам і каб прыгожа спяваць. Паехалі. Яшчэ ўсё ж такі ўнутранае адчуванне усмешкі ў нас. Усё стрыкоча ў нас, щекотна, так? Яшчэ. 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 Что ж, поехали на наш экран. Разогрели трошечки наш аппарат. Зараз с вами будем вспоминать такую распевочку. Я скакала, плясала проти нового двора. Ой, лёли калина, лёли ягода моё. Я скакала, плясала проти нового двора. Ой, лёли калина, лёли ягода моё. Давайте будем вспоминать. Я скакала, плясала. Давайте разом з вами гучно, моцно заспіваем. Але каб наши суседзі ўсё ж таки до нас не прыйшлі, но ўсё ж таки гучно. Я скакала, плясала. Я скакала. Давайте с вами только гэта. Паўтарыце за мной. Я скакала. Яшчэ. Я скакала. Яшчэ. Я скакала. Добра. А зараз з вами яшчэ раз спачатку і далей. Я скакала, плясала. Давайте только плясала. Плясала. І яшчэ толькі плясала. Плясала. А зараз усю строчку з вами заспіваем. Я скакала, плясала. Я скакала, плясала. Так, едем далей. Проти нового двора. Проти нового двора. Давайте только другую строчку заспеваем. Проти нового двора. Проти нового двора. Давайте еще разочек. Проти нового двора. Хорошо. Так, давайте з вами першую строчку співаємо і другую зараз злучаємо. І
Поехали. Я скакала, плясала проти нового двора. І я ще разочок. Пишіть, чи отрималося у вас, чи зрозуміло вам було, чи усі слова зрозуміли. Я скакала, плясала проти нового двора. Так, давайте далее. Ой-лё, так же, как и я скакала. Я скакала, а тут у нас сброс. Ой-лё, ой-лё. Давайте только ой-лё. Ой-лё, ой-лё. Повторим несколько разов. Ой-лё, ой-лё. А зараз далее. Ой-лё, ле-калина. Давайте только ой-лё, ле-калина. Ой-лё, ле-калина. Добре. І далі льолі ягода майо. І йо то, яке у нас у скобочках, його так само збросимо. Йо, 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 йо. Поспробуйте несколько разов. Едем. Лёли, ягода, моё. Лёли, ягода, моё. Давайте только ой, лёли, калина, лёли, ягода, моё. Заспеваем. Поехали. Ой, лёли, калина, лёли, ягода, моё. И еще разочек. Ой, лёли, калина, лёли, ягода, моё. Добре, а зараз злучим усё. Поехали. Я скакала, плясала проти нового двора. Ой, лёли, калина, лёли, ягода моё. И еще разочек. Я скакала, плясала проти нового двора. Ой, лёли, калина, лёли, ягода моё. Давайте зараз спробовать самостойно. Я вам буду подыхривать. Поехали. Раз, два, три. И давайте еще раз разом. Я скакала, плясала проти нового двора. Ой, лёли, калина, лёли, ягода моё. Молодцы. Что ж, як ви розумієте, гэта частка песні. Потым, можа быць, мы з вами возьмем гэту песню ў рэпертуар. А зараз мы поедем далей. І з вами трошки хутка я давала, не паспела, Саша, так? Што ж, ну, мы давучым, абавязкова давучым гэту папевачку. Я вам зброшу гэту песню, вы паслухайце, і вы ўжо унікнеце ў яе сэнс і ў мелодыю. Што ж, мы пераходзім далей, і ў нас рубрика «Хуткамоўка». І сёння гэта адна з хуткамовак, якую мы ўжо таксама глядзелі, але на самых першых занятках. Таму сёння мы звярнемся зноў да яе. Там у нас будуць літары Г і Р. Давайте будем разбирацца, што ж там такое. Гаварыў, гаварыў, не дагаварыў,
дагаварыў, дагаворваў, да загаварыўся. У нас тут яшчэ літара Д, так? Гаварыў, гаварыў, не дагаварыў, дагаварыў, дагаворваў, да загаварыўся. Давайте зараз я вам дам яшчэ 20 секундаў, літаральна 30 секундаў. Вы самастойна прачытаеце. Хто яшчэ не перапісаў гэтую хуткамовачку ў свой счытак, у каго такой няма, записывайте, калі ласка. Ну што ж, паехалі. Пачытайце самастойна 20 секундаў. Добра, малайчынкі, давайте разам, не ў хуткім тэмпе. Прымяняем актыўную жестикулізацыю, так? Жестыкулюем нашым роцікам. Гаварыў, не дагаварыў. Такое практыкаванне, нібы мы жувалі жувачку. Вспоминайте. Вось так актыўна з вами прагаворваем. Добра? Кожнае слово выдзяляючы, вось так вось працуем нашым роцікам. Паехалі. Гаварыў, гаварыў, не дагаварыў, дагаварыў, дагаворваў, да загаварыўся. І яшчэ разочак. Гаварыў, гаварыў, не дагаварыў, дагаварыў, дагаворваў, да загаварыўся. Давайте будем рабіць больш хуткім тэмп. І яшчэ разок. 3, 4. Гаварыў, гаварыў, не дагаварыў, дагаварыў, дагаворваў, да загаварыўся. І яшчэ разочак. Гаварыў, гаварыў, не дагаварыў, дагаварыў, дагаворваў, да загаварыўся. А зараз я вам прачытаю вельмі хутка. Гаварыў, гаварыў, не дагаварыў, дагаварыў, дагаворваў, да загаварыўся. Гаварыў, гаварыў, не дагаварыў, дагаварыў, дагаворваў, ды загаварыўся. Вось у такім тэмпе павінны нашы ўсе хуткамовачкі працаваць. Таму зараз вам яшчэ дам, давайте 30 секундаў, вы прачытайце ў сваім тэмпе, зафіксуйце гэта. Добра, паехалі. Што ж, малайчынкі, а зараз усё гэта мы прачытаем з вами также. Актыўна будзем жестыкуляваць, але будзем гэта рабіць на высоце на ноткі. Так? Давайте разам са мной. Гаварыў, зараз давайте яшчэ раз. Гаварыў, гаварыў, не дагаварыў, дагаворваў, да загаварыўся. А яшчэ. Гаварыў, гаварыў, не дагаварыў, дагаварыў, дагаворваў, да загаварыўся. Яшчэ. Гаварыў, гаварыў, не дагаварыў, Ой, так, давайте яшчэ раз, я сама заблыталася ўжо. Хтосьці актыўна мне піша ў вайберы, таму у каго ёсць магчымасць, напішыце, што наш эфір ужо працуе. Напішыце ў нашым дыялогу ў вайберы, у каго ёсць такая магчымасць, таму што ў мяне такой магчымасці ўжо няма. Давайте будем не хутка, каб усе паспелі, і я таксама паспела з вами, таму што развучваю з вами менавіта другі раз, і таксама сама забыла ўжо гэту хуткамоўку. Гаварыў, гаварыў, не дагаварыў, дагаварыў, дагаворваў, да загаварыўся. Гаварыў, гаварыў, не дагаварыў,
дагаворыў, дагаварыў, дагаворваў, да загаварыўся. Гаварыў, гаварыў, не дагаварыў, дагаварыў, дагаворваў, да загаварыўся. Яшчэ. Гаварыў, гаварыў, не дагаварыў, дагаварыў, дагаворваў, да загаварыўся. Яшчэ. Гаварыў, гаварыў, не дагаварыў, дагаварыў, дагаворваў, да загаварыўся. Яшчэ. Гаварыў, гаварыў, не дагаварыў, дагаварыў, дагаворваў, да загаварыўся. Што ж, малайчынкі, сёння больш хутка не будзем. Дам вам да наступнага занятку падвучыць гэту хуткамоўку, і тады мы з вамі возьмем тэмп трошкі хутчэй. Што ж, нас сёння не так шмат, таму не ўсіх атрымліваецца, я не буду гнаць тэмп наперад. Давайте записывайте і давучвайце. Гэта таксама і нашу памяць з вами трэніруе, таму вельмі карыснае практыкаванне ўсебакова, всестаронне, так? Нас развівае. Што ж, трошечки мы подусталі, стаміліся, таму давайте на наш экран, go все на наш экран. Там для вас рубрика «Слухаем музыку», і сёння гэта карэйскія дзяўчаты, якія граюць на незвычайных музычных інструментах. А вось якую песню яны граюць, можа, вашы бацькі вам падскажуць. Таму пішыце, што гэта такая за мелодыя, што гэта за песня. Яна вельмі вядомая. Калі вы не ведаеце, спытайцеся ў маму ці таты, яны павінны будуць яе пазнаць. І пішыце ў каментарыі. Што ж, для вас карэйскія дзяўчаты на незвычайных інструментах. Паехалі. Песня. 새벽부터 기다려
Друзі, вчора ми з вами глядели фільм про струнно-смичкові інструменти. І хто був уважливий, як називався ось цей інструмент, на яким грають смичком? Може, нехто вспомнить? І увогуле, чи подобається вам така музика? 차갑게 버려진 사랑을 잊지만 Ще ніхто з вас успомнить, як називається гэта коробочка, на якой сядзіць музыка і грають руками. Што гэта такая за коробка? Што гэта такі за стульчик? Хто успомніць назву? Мы з вами таксама говорили. 백만 송이 장미를 그대에게 드리리 사랑밖에 모르는 바보 같은 남자가 영혼을 바치네 떠나가는 그대여 후회 없이 모든 것을 주었다 백만 송이 꽃 속에 차갑게 버려진 사랑을 잊지 마오 백만 송이 장미를 그대에게 드리리 사랑밖에 모르는 바보 같은 남자가 영혼을 바치네 떠나가는 그대여 후회 없이 모든 것을 주었다 백만 송이 꽃 속에 차갑게 버려진 사랑을 잊지 마오 Вось такая для вас мелодия дня. Что ж, давайте вспоминать. Вось эта коробка, про якую я вам говорила, на якой музыка сидел, играл руками, она называется кахон. Такі інструмент родом з Перу і має вот такое бразгатання характерне, так, тому що у ім расположены такая частка ад барабана, малого барабана на ударнай установцы, таму мае такой вось цікавы звук. Што ж, і інструмент, на якім грала дзяўчынка струнны, называўся эрху. Учора мы глядзелі, ты, хто прапусціў, зможаце далучыцца на ютубе, паглядзець гэты фільм. Каму цікава, магу збросіць вам у паведамленні. Запомніце інструмент эрха, падобны на скрыпку, але гэта зусім другі інструмент.
Што ж, вітаю Дашу, яка до нас долучилася. Малайчинка, што зайшла до нас. Што ж, і пераходзім мы да рубрыкі «Спяваем разам». Будзем спяваць нашы улюбленыя песні. Пішыце, якія песні хацелі б выканаць вы сёння, і будзем спяваць. Паехалі, пішыце. Давайте, пакуль вы думаеце, распачнем, як мы распачыналі некалькі заняткаў, ўсё ж такі з нашай новай песні на польскай мове. Добра? А потым будзем разбірацца далей. Што ж, малайчынкі, гэта песня мне падабаецца і падымае настрой. Што ж, запыталі, калі зум, а пасля нашых заняткаў у 15 гадзін. Што ж, мы пераходзім далей. Хочаце праспяваць ведзьму? Давайте праспяваем і пішыце, што яшчэ хацелі б заспяваць сёння. А на Ивана упала, ведьма зелье копала. Треба ведьму споймать и на в огонь ведьму класти. Чур, ведьма, чур, чур, ведьма, чур. По рынок не ходила и коровок не доила. Серые масла не сбирала, удержечку не складала. Чур, ведьма, чур, чур, ведьма, чур. Чья мать ведьма
nie wychodzi, deczku nie postaje. Dy wieczeru waryla, czerała parila. Czury wiedźma, czury, czury wiedźma, czur. Ходи, Марья, домой, неси, Марья, ключи. Замкнуть ведьме зубы, которая хару заклинает, молоко сбирает. Чуры, ведьма, чуры, чуры, ведьма, чур. На куполе не была, то ведьма была, да Киева летала, купола. На куполе не была, то ведьма была, да Киева летала, купола. Молодці. Добре, такі ось у нас усі пісні такі позитивные, веселые. Что ж, давайте далей. Весна просить проспевать кучерочки. Давайте проспеваем, потому что кучерочки уже давно и не спевали. Давайте повторим эту песню и пишите. Думаю, нам час дозволить заспевать еще одну або навіть две песни. Тому запрошаю вас писать. А для вас кучерочки. Кучерочки ще малыя, гонять коні до води. Кувар вечора, варвачки, ще варві, малий варві, говар воніть до води. Кувар вечора, варвачки, ще варві, малий варві, говар воніть до води. Я ще конік не напився, кучерочок затопився. Я варвіще, ковар вонік, не верві, напився, кувар вечора, варвачок затопився. Я варвіще, ковар вонік, не верві, напився, кувар вечора, варвачок затопився. Поб'ю вокни, поб'ю рами, пошлю к мілце телеграму. Павер виб'ю овер вокни, павер виб'ю рами, павер вишлю к мілце телеграму. Павер виб'ю овер вокни, павер виб'ю рами, павер вишлю к мілце телеграму. Панице не доходить к моей милце. Не вервили гравар вам идет, верви по не вервице, не верви доховар водить моей милце. Не вервили гравар вам идет, верви по не вервице, не верви доховар водить моей милце. Кучерочки, шей
малыя, гонять коні до води. Куварвіця, ровер, поспіши, варві, малий, варві, його, вервоніцько, вервоні до води. Куварвіця, ровер, поспіши, варві, малий, варві, його, вервоніцько, вервоні до води. Куварвіця, ровер, поспіши, варві, малий, варві, його, вервоніцько, вервоні до води. Куварвіця, ровер, поспіши, варві, малий, варві, його, вервоніцько, вервоні до води. Дякую всім за таку пісню. Што ж, якую яшчэ заспяваем? Что-то вы замаўчалі, пішыце, што будзем выконваць. Літаральна ёсць у нас час заспяваць яшчэ. Што мне вам прапанаваць? Можа, заспяваем пра базар, даўно не спявалі. Даўно не спявалі. Ой, музыкі у нас яшчэ. Унда, месяцы дагарае. Стукалка-грукалка. Яшчэ не спявалі пра каня. Ну, сёння няма Ярыка. Некаму прасіць пра каня спяваць. Што ж, ёсць у нас бычкі, новая навіна, Вітай Марыя, хто да ясляў. І зайграй жа мне дударочку. Што будзем спяваць? Ніхто не можа вырашыць, што? Все замаўчалі. Ці ў мяне нешта не зладзілась, не бачу вашых каментарыяў. Так, это я ўсё прапусціла. Так, у мяне нешта не адпячатались вашы бычкі, месяцы дагарае і базар. Што ж, ну давайте тут больш за бычкоў. Я сёння, што мяне на адным месцы застряла, таму не ўбачыла. Давайте пра бычкоў і што паспеем яшчэ.
Юр'я, бички бушують. Бички бушують. Давайте з вами хутенько проспіваємо яще базар, тому що мені є для вас яще кое-что. Давайте хутенько співаємо базар. Як по осені у маї був Покровський кермаш, ех, Покровський кермаш, дороженький ти наш. Базар большой розбазарився, казак молодой понаравився. Базар большой розбазарився, казак молодой понаравився. Все девок выбирали, продавали, торговали, а як гроші получили, всю корчомцы положили. Базар большой разбазарился, казак молодой понаравился. Базар большой разбазарился, казак молодой понаравился. Все девок выбирали и до шлюбу рыхтовали, подарунки им купляли, моцно-моцно целовали. Ой! Базар большой разбазарился, казак молодой понаравился. Як пайшлі ми на базар, да й зайшлі у ельник. Як пайшлі мы у четвер, вышли у понеділок. Базар большой разбазарился, казак молодой понаравился. Базар большой разбазарился, казак молодой понаравился. На базаре на большом ничего не видно, дед бабу продавал, за стакан повидала. Базар большой разбазарился, казак молодой понаравился. Базар большой разбазарился, казак молодой понаравился. Добре, дякую за коментарі. Як приємно почути пісні на білоруській мові. Нам так само приємно їх виконувати їх для вас, для наших слухачів. Але зараз ми не можемо на сцені виконати, тому я вас запрошую записувати невеличкі відео. Ось некоторые ще не прийняли уділ у записі кліпа «Ведьма». Прошу вас, зробіть гэта, зробіть невеличкое відео, тому що мені їх тільки поки що 3, і склеїть їх у один великий кліп не представляется магчимости, тому что мало их. Тому долучайтесь и не забывайте робить фотоздымочки з занятков, досылайте их до меня, хай у нас будет такая с вами зворотная сувязь. Не забывайте, коли ласка, робите это, и будет нам с вами веселей нам с вами будет и на занятках, и нам будет приемно потом, это будет такий добрый успомин про гэтыя заняткі, про гэты час, які мы правялі, але час дарма мы не патрацілі, а снялі кліпы, зрабілі фотаздымкі, з вами займаліся і развіваліся. Таму рабіце кліпы на ведьму, рабіце фотаздымачкі. Вось зараз мам, тат, попросіце вас фотаграфаваць і дашліце фотаздымачак да мяне. Прошу вас. Что ж, і напрыканцы мы на мінулым занятку з вами шмат гаварылі пра дырыжораў, пра аркестры, і сёння вам невялічкае такое відэа пра тое, хто такі дырыжор. Яшчэ раз мы з вами увогуле звярталіся ўжо да гэтай тэмы, але сёння для вас яшчэ невялічкае пазнавальнае відэа. Спадзяюся, мы паспеем яго праглядзець. Давайте. Задавайте пытанне.
Дирижер музыку управляє, керуючи оркестром или Дирижер хором. — это в первую очередь музыкант, артист, который всю жизнь занимался на каком-то музыкальном инструменте. Он должен уметь работать с партитурами. Он должен понимать, что это очень большая ответственность. Но для этого музыкант обязан получить определенное образование. Это может быть либо в консерватории, либо в институтах культуры, но это обязательно высшее дополнительное образование. Если мы говорим «дирижер», сразу на ум приходит дирижерская палочка. Но не каждый дирижер пользуется ей. Существует несколько видов оркестров. Это симфонический оркестр, эстрадно-симфонический, джазовый, духовой, народный. Они отличаются составом музыкантов. Например, в симфоническом это большая часть струнных, их должно быть очень много. И в зависимости от произведения количество духовых инструментов. В эстрадно-симфоническом, наоборот, струнных немного меньше, но присутствует ритм-группа. Это гитара, бас-гитара, клавиши, Мы с вами барабаны. уже оглядели Самое эстрадный главное для оркестр дирижера и симфоничный не оркестр. то, Вспоминайте. что дирижер это или без. Самое главное найти контакт с музыкантами, чтобы они понимали дирижеров без слов. Например, когда приезжает иностранный дирижер, например, в Россию из Европы, он не знает русского языка. Но когда он становится за пульт, поднимает руки, музыканты сразу понимают, в каком характере нужно играть, какими штрихами, в каком темпе, какой энергетический посыл он дает музыкантам для исполнения. И от этого зависит конечное звучание данного произведения. Есть очень много потрясающих, талантливых дирижеров, музыку в исполнении которых я бы советовал вам послушать. Очень талантливый дирижер из Греции Теодор Курентис работает с российскими оркестрами. Советую вам послушать музыку в исполнении Ленинградского симфонического оркестра. Например, може ви симфонии послухаєте Шостаковича, все ж таки? которыми блистательно дирижирует Запишите Евгений и Моровицкий. поглядите. Также можете Вельми послушать цікаво. симфонии Бетховена в исполнении Берлинского симфонического оркестра. Рекомендую вам слухать которым классичную руководил музыку. Герберт фон Караян. Сейчас в онлайн-трансляции можно посмотреть спектакль многих мировых оперных театров. Там вы можете послушать симфоническую музыку, посмотреть, как работает дирижер. Любите музыку, слушайте музыку. Я вас так само закликаю любіть музику і слухати музику. Що ж, буду вертатися до вас. У нас застається літерально 25 секунд, щоб з вами попрощатися. Тому зараз закликаю вас усіх у Zoom. Долучайтеся до Zoom-занятку. Будьте разом, слухайте добрую музыку, этничную, классичную, и будьте с нами на наших занятках. Что ж, до встречи в Zoom, чекаю вас там. Пока!